салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Чанд рӯз мешад ки видео кардагим не аз пишти серкория вообще а ютуб дур шудям, чунки кор бисёр шуд пештара дида. Ман аз садик биромдам, кор бомдосям. Мана инҷа магазини лента, магазине ки ман кор мекунам. Инҷа торговый центр Юграмол. Ваямо садикамо вайба ҷои корам ба наздик ҷудоам. Где-то намедонам чӣ қадар, где-то 5 минут 4 минут 5 минут барасида мебиём. рӯз ҳар рӯз яхел мегузарад, мехези садик мери, корба мери, бо меби тез ягон чиз мепази мехӯри, бо хо мери. Ҳамехел чӣ хегум як намуд барои ҳамин намедонам ки шумо масалан чизе снимать кунам, чизе пешкаш кунам, барои ки чӣ хегум ҳар як рӯз яхе мегузарад, ягохе пухтупазои вайба вақти бисёр дар кор. Як рӯз ду рӯз выходной кунам, ҳаминам рӯзаш ки кори хона, шустушӯй, уборка. Барои ҳамин видео кам почти что нест. имрӯз хостам як рӯзи корима шумова гуфта гузарам, снимать кунам, чунки комментарияда дидам ки чанда савол шудааст ки масалан чӣ хел чанд пул метия, соаташ чанд пул, графикаш чӣ хел. Ҳама интересно ку именно ҳамун графику, пулашу, чанд пул зарплаташу. Ҳозир мегӯям шумоба. Магазини ҷудоам калон. Худохоҳ аз дур наша нишон метиҳам. Зарплаташ средний яку як рӯзба масалан 2000 мегӯяда. А так инҳо вообще ваяш дигар хел чизегум бухгалтерияи инҳоя фаҳмида намешад, чунки оклад 87 рубл, болошба бо мешад 30% ҳисоби вай кадаги мо, савдо кадаги мо. Бо давомаш как премия мешад, ин мешад ва мешад. Короче, як соаташ почти 200 рублеве мефурод. Ҳамин хел графикаш скользящий. Ман расида омадам, лекин инҷа намедароим. Мо входамо отдельно, ҳозир масалан дар ин магазин даромада наметонем. Служебный вход медароим вообще дигар ҷонда. Бисту дута касси ваямо ҳай. Мана хел кассир мештаги бо где-то датами 15 самообслуживание касса мо ҳай. Дальше гапам чизе буд, график ҳар хел мешад, скользящий, масалан чӣ хегум мешад ки ту метони гӯӣ ки ман фалон рӯзба биромда наметонам, ҳамун ҷаҳо выходной метиҳад. ё ки масалан 2 ва 3 ва 2 ва намехел мемонад. Як моҳба максимум 19 рӯз кор мекунем. Агар ки ту хоҳӣ бисёртар кор кунӣ, метонӣ подработка гирӣ. Масалан гӯӣ ки ман ҳамин рӯзҳо омда метонам гӯӣ отдели худат ба набошадам, дигар отдел ба мемонад. Инҷа ҳамаи отдели худаш ҳаст. Масалан ман отделам бытовая химия, дигараш масалан гастрономия, бакалея, сони кондитерские изделия. Хел ҳама отдели худаш ба кор мекунад. Отдели худаш ба официально устроен. Ин хел нест ки масалан имрӯз бию масалан рафта ваи полкаҳои шоколадамонӣ туи ҳамин отделат ҳаст. ҳамун бытовая химия ту тамом ҳамун ҷанда. Агар подработкави масалан метонам дигар ҷоҳо монам. Ин тарафи служебный входанда лифт нест, то 4 этажа мебуроим пиёда ва дута намехел карта моҳай. ҳозир ман шумова мефаҳмонам, гуфта мегузарам ки ин картаҳо мова барои чӣ. Якбор ҳозир аз тарафи охрана гузарам. Здравствуйте. Нормальная температура тела.
Здравствуйте. Общий манам хедута карта май. Мана ин таймбук навистагиш ваямо мешад. Ба ҳисоби ки соати кори моя ҳамонҷа мебинад. Чанд соат кор кардим. Смена моя мекушоем, смена моя мепишем. Ҳам ту саҳар бим вайба мемоним аппаратба бо бегоне брафсек монда бо аппаратба медорим. Фиксировать мекунад. Ин дуюмаш карта ҳам бейҷку, ҳам калитамо. Ҳама дарои ҳамин ки мекушоем. Дальше баъди кор медароем кабинет ба ценник мегирим, телефони кория мегирим, рация мегирим. Мана ин ценник, ин рация, телефони кори дигар касанда. Баъди ки ман кор ба даромадам, обучение бисёр буд, хондам, чӣ қадар тестҳо спурдам ва мана қариб 3 моҳ гузашт. Боз обучение михел периодически обучение шуда меистад. Чизҳои навигарӣ, навовариҳоя мефаҳмонанд. Инам як плюс ки ягон чизи нава ёд мегирӣ. Имрӯз темаи мо дар бораи чӣ хел кушода шудани имин ҳамин магазине ки мо кор мекунем, кай кушода шудагӣ, чӣ хел кушода шудагӣ, киҳо омадагӣ ва давомаш дар бораи чӣ хел зинаҳои болова рафтан. Масалан, аз обычный продавец чӣ хел болотар баромадану, чӣ хел бисёртар кор кардану, кадом возможностҳои пулкоркунӣ ҳаст ҳамон магазинба гуфта гузаштан мова. Ва мисол агар ту ягон каса даъват кунӣ, ягон кас корба биёду номи туи ҳамон анкетава нависад ки ҳамон одам рекомендоват кард ва ҳамон шахсе ки нав омадагӣ аз 3 моҳ изофа кор кард, ба ту 5000 пул метиҳанд как премия. Ва боз як роҳи пулкоркунӣ буд ки типа ту как ученик гиро метонӣ. Ягон касе ки нав корба мебиёд, ҳамина ту пешадба мегирӣ, ёд медиҳӣ кора. Вақте ки ва ёд гирифт, уже кор кард, боз тува пул метиҳанд. Ба фикрам 5000 буд ваям. Давомаш боз агар аз 1 сол изофа кор кардӣ, баъди 1 сол аллакай какой-то процент добавит мешад ваядба зарплататба, уже зарплата бисёртар мешад. Ҳар моҳ намедонам 3000 мегуфтанд ба фикрам зарплата ва плюс мешад. Ва боз як плюси калонаш ҳамон ки агар аз 1 сол изофа кор кунӣ, ту метавонӣ как полис само ҳастку, масалан гражданин Россия, ҳамон полис бо ин корхона тува полис метиҳад. Ту вай полиса метонӣ не то что бюджетные учреждения ва корфармоӣ, ҳамон ваҳое ки клиникаҳои, поликлиникаҳои платные ки ҳаст, мери кор мефармоӣ, аз ҳисоби корхона тува платит мекунанд. Масалан мери дандонта нав мекунӣ ва корхона ҳамон пули вая лечения мегузаронад. Боз аз комиссия гузаштан аз ҳисоби корхона бепул ва корхона дубор як рӯз ба моя мехӯронад обед ва полдник. Почти бепул гӯимам мешад, чунки обедамо 25 рубл, полдникамо 5 рубл. Ҳамагӣ як рӯзба мо 30 рубл барои хӯрокхӯрӣ сарф мекунем ки ин ҷудо ҳам кам. Чиҳо мехӯрем ин 30 рубл ба 25 рубл обедамо бошад, мерим первый ҳатман ҳаст суп, баъд второй макарон, рис, гречка, пюре, картошка по-деревенски, гороховое пюре, як 6-8 хел намуд ҳаст. Боз котлет, грил, гуляш бо як 6-8 намуд ҳаст ҳатман. Моҳи хости дили худатон ки выбор мекунед. Шумо фақат мегӯед масалан суп мехӯрем, ҳа мехӯрем масалан макарон ва гуляш кади ё макарон тифтелки, боз компот, чои кабуд, чои сиёҳ, нон як 5 намуд, сиёҳшам ҳаст, сафедашам ҳаст, батон ҳаст ва 2 намуд салат.
абедамо 25 рубла ҳамин қадар. Чӣ ки хоҳӣ ҳамон 25 рубла метӣ, мегирӣ, мехӯрӣ. Ва 5 рубл ба полникамова, ҳатман каша ё ин ки омлет ва боз печёный ягон хел, ё ин ки торт, ягон хел пирог, ё ин ки коржик, ҳамон бо обычный чой, компот, анами хел чизҳо. Ва шахсоне ки шаб ба кор мекунанд, магазини мо круглосуточно, шахсоне ки шаб ба кор мекунанд, онҳоям ҳатман холодильникба гирифта мемонанд. Ҳамон кухнюва мерим, ҳамонҷа мехӯрим, посуда мемонем, бо мешоянд, бо бегоҳ мерим, мехӯрим, мебуравим, фақат ҳамон посудае бурда метим, ҳамон якта кошкава мемоним, тамом. Раз уж мы говорим о проблеме, мы можем говорить о негативном, за что оно может, собственно говоря, снижено. Если говорить про какие-то разовые отклонения либо незначительные, всегда, если время снижено, назначается в момент, когда уже действительно совершено какое-то либо систематическое нарушение, когда человек не понимает, не хочет и совершает один и тот же проступок, либо тогда, когда это просто понесет действительно серьезные последствия. Да, и это в частности, естественно, несвоевременное неудачное исполнение должностных обязанностей. Естественно, за нарушение трудовой дисциплины на 5 минут времени, потому что вы опоздали на 5 минут, да, мы стоим с удостоверением на посту охраны, и, допустим, сразу вас наказать. Нет, говорили, вы просите, либо по, не знаю, проявлению интересного вида, у нас были такие случаи, да, то есть Мне не хватит достаточно. Идти в телевизор. И сводь. И на ужин нет. Ага. Давай, наверное, гречку. Чуть-чуть. Ну, рыбку и подливочку. С мясом? Салат тебе ложить? Да. Лучше знаешь, как есть. Скажи сюда, здесь кашу сейчас сварим. Ну, я хожу в 6 часов. И в час ночи. Ага, все, спасибо. Первая будет? Да. Не рыбная? Нет. Куриная. Ага. С грибами. Так, пожалуйста. Давайте вот этот макарон остатки. Остатки будем есть, Да. И что есть? Не свинина. Не Вот это свинина. курица, а это что? да? Рыба там еще есть. Вот это. Свинина, Это да? все свинина. А, У дайте вас либо курица или рыба. Как я уже Курицу. Бедро, голень, Бедро. салат. Да. Пожалуйста. Спасибо. Первая будете? Анамин имрӯза беди ман тамошобинон компот гирифтам, чой намехӯрам, гривнои суп, хлеб с семечкой ва дуюм ба макарон с овощами, курица, свежий салат. Рӯи стол ба ҳатман майонезу, зубочисткаю, намаку ва перецу, анам хел чизо меистад. Мо ва иштиёи соф ба шумо рӯзи хуш. Худо хоҳад ягон рӯз полникаша снимат мекунам.